Taplok bro, apres bahas video Go 98 YouTube channel itu Z mobile repairing taplok bro. Tasni kadi phone kadi kawan apa non stone. Tapi ka phone kadi nothing one. Taplok bro kadi ka phone is sketch note bro khat yang man sedang. Tapi kadi ka phone kadang on kadang respond tang ba askin ka era. Tapi hakani ka video ya kadi ka phone ka Viber ka phone dah. Tapi hakani ka video ni phone tangan ka frame. Jangan ke frame bat ke screen ke dalam haju original screen ke deh 100% uji bet baru khat silu baru khat teh kan lo sedang baru khat ini tapi bro i customer yang ila pak nang ti boss i dina pot nos ni khuli sibun khuli jarngu i ma ila pak i ke phone lalu i permanent customer jangan hi tambah ora i shop mara i dapat pasna phone untuk dapat yang ila phone yang boss ke phone ko tamta tonto ngasih ya bikin bah iPhone ini ngasih bisna baik tapi bro akan di video te sebagai pi pendakut te kamu terekam jangan kabian biang bah te ngan bang niara tengah sedang kam telam tengah air kam standar bah te bro te ngalah saya lu ka frame bro khat ini kita ni ki frame bro khat ada saya lut te dikini kita te sejak along ni sejak te mentah sedang mentah makan ya sedang cap akan ni tentang pendan akan ni baru kena sedang te bat mentas ni ngat pemphas ni ka phone ru te taplok bro te ngan bang nera te beli te tong sedang akam sesat mah te bro te ka phone kalalong kalau tetap ka phone charge lu te kalalong charge lu te pilih 100% te bro aku mau terakan juga kabian ambiang te ka phone na TikTok first class kalau babru punta stang nadin ka sulong black color tama ibang ikan pat black and white kalalong te lai tenat ka phone te bakawi pro te kuno terakan juga kabian ambiang te bro please say comments basay batay mo te manam pa sa phone
te had discussion do number phone jonga te session tu ada discussion sakawe ru dari neno ru ngan pensna bi ka phone te ngan pensna bahai te peluk bro te pi kam jonga kam long te sai komen sopi te ba itu bos kuli shibun kuli jarmu ipi bos opila pha ne ka phone do istima do stan ba te kali sim hin stan te ali pha biasa mentai ka phone ali pha hin mentah te peluk bro te kulong terekam jonga sebentar lang pi te peluk bro TikTok ka phone bro kuli shibun kuli jarmu good night